možete istaći i oči i usta. Mariji sam stavljala prvo podlogu, onda ten, malo sam joj konturisala lice, što je sad u trendu, jedan bordo ruž mat koji je isto jako u trendu, vještačke trepavice, smokey eye sa zlatnim tonovima. Znači, novogodišnja noć je noć u kojoj možete izraziti i oči i usne. Sve je dozvoljeno. Jeste, sve je dozvoljeno. Uskladiti prema sebi i onome što ćete da obučete. Kako da ta šminka izdrži cijele noći? Pa, da bi dugo trajala, potrebno je koristiti kvalitetne podloge. Prvo jedan dobar primer i onda dobar tečni puder i na kraju fiksirati nekim fiksatorima koji mogu biti u prahu ili u spreju. Šta bismo još mogli savjetovati našim gledateljkama? Na šta još da obrate pažnju? Pa da, što se konkretno make-upa za novogodišnju noć tiče, da se igraju, da je u stvari make-up zabava, da prilagode sebi onom što se njima sviđa, kako bi one željele da izgledaju, da koriste vještačke trepavice za tu noć. Da, evo mi vidimo, ti si Mariji stavila trepavice. Stavila sam i vještačke trepavice. I tako pojačala sam joj malo oči, dala sam joj taj smoky efekat sa zlatnom. Znači tu sam se malo igrala tom zlatnom bojom. To su jedinstvene prilike da iskoristite ako vam se to dopada. Da, eto i pomenuli smo tu zlatnu boju, ljubičastu, to je u trendu. Jeste, to je u trendu. Bronzer kao rumenilo, highlighter obavezno. To je sve što sam ja stavila Mariji i to je jedan od mojih predloga. Evo i vidimo kako to izgleda, sve što si nam ti ispričala, tako da je to i naš predlog kako da gledateljke, eto, jedan od predloga kako da izgledaju. Emina, hvala mnogo. Hvala i vama. A koleginica Marija Racković, rekla sam urednici voditeljka emisije MTech. Marija, MTech emisija bila jako gledana u 2016. Šta pripremate u 2017. godini? Upravo tako, Majda. Dobro jutro tebi, dobro jutro našim gledaocima. Gledaoci već tradicionalno vole i prate našu MTech emisiju svake srede od 17:15. Pratili smo tehnološke trendove, poznate svjetske sajmove, trudili se da analiziramo kakvo je stanje kod nas, da li kasnimo za globalnim trendovima. Zadovoljstvo mi je da najavim da ćemo i tokom 2017. godine u našem redovnom terminu i dalje pratiti sve to, donositi našim gledaocima zanimljive tehnološke teme i ovom prilikom također najavit ću i specijalnu novogodišnju emisiju koju ćemo emitovati 1. januara od 15 sati i 30 minuta. Iskoristit ću priliku da i svojim kolegama i gledaocima poželim srećne praznike i uspješnu 2017. godinu na samom kraju.